Kalau mobilmu sendiri barulah kayak gitu. Iya. Kalau mobil orang janganlah. Harus mau dikasih tahu. Mau jadi apa kalau nggak mau dikasih tahu? Masuk putih. Main. Baru mau bos. Pelan-pelan aja. Wih. Naik, Kak. Marah nanti Bapak. Marah nanti Bapak. Uang. Umpanku tenggelam. Umpanku? Ini tamat. Wih, marah nanti Bapak, Dik. Gimana ini, Dik? Marah nanti Bapak, Dik. Jangan bilang aku ya. Bikin kalian. Oh, pasti.
Balik. Asas. Tulang! Tulang! Mamaju neng Patri. Mamaju musik. As kakak. Kabel. Oke. Weh. Kaca itu, weh. Wala tayo ba yun? Bukan ako. Kacanya eh? Hindi, agad ko lang. Huli na? Sama sa tawag sa pagkakamaluwag. Diganti dulu olinya. Nggak tahu. Itu bisa nggak dinaikkan kaca? Bisa. Nah itu aja lesnya itu ya.
Kalau Jonah.